Здравствуйте, дети! Саламатсыздар ма, балалар? Мы продолжаем изучать раздел «Времена года». Урок номер 26, 26 сабақ. Тема урока 12 месяцев. Сабағымыздың тақырыбы 12 ай. Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Прочитай, определи, по какому признаку слова объединены в группу. Мәтінді оқимыз. Осы жылдарды қай жыл мезгілдеріне арналғанын айтатын боламыз. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Зимние месяцы, яғни қыс айлары, декабрь, январь, февраль. Весенние месяцы, көктем айлары, март, апрель, май. Летние месяцы, яғни жаз айлары, июнь, июль, август. Осенние месяцы, күз айлары, сентябрь, октябрь, ноябрь. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Прочитайте, определите, о каком месяце говорится в каждом предложении. Оқимыз, әр сөйлемде қай жыл мезгілі туралы айтылып жатқанын айтамыз. Первый. Этот месяц год начинается. Осы аймен жылдың басы басталады. Январь, яғни қаңтар айымен, я? Этот месяц весь снег с земли убирает. Бұл айда қардың барлығы еріп кетеді. Ол март, яғни март айы, наурыз айы. Этот месяц детей клубникой угощает. Бұл айда балалар бір-бірін құлпынаймен қонақ қылады, яғни июнь, жаз айы. Этот месяц детей в школу приглашает. Бұл айда балалар мектепке бірін-бірін шақырады. Бұл сентябрь, яғни қыркүйек айы. Выделенные словодействия іс-әрекетті білдіретін сөздер начинает, убирает, угощает, приглашает. Убирает деген сөз единственное число, яғни жекеше түрі. Угощает, бұл да единственное число, жекеше түрінде айтылып тұр. Приглашает, бұл да единственное число. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Продиктуй однокласснику предложение. Сөйлемді сыныптасыңа оқы. Проверь, как он его написал. Поменяйтесь ролями. Мынаны дәптерге жазып аламыз. Декабрь год кончает, зиму начинает. Желтоқсан жылды аяқтайды және қысты бастайды. Зима, весна, лето, осень. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Послушайте отрывок из сказки 12 месяцев. 12 ай туралы әңгімені тыңдаймыз. Декабрь спросил у девочки: знаешь ли ты, сколько месяцев в году? Желтоқсан айы қыздан сұрады: сен білесің ба, бір жылда неше ай бар екенін? 12, 12. А как их зовут? Олардың аттары кім? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. Бір ай аяқталса, одан кейін келесі ай басталады. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Яғни, бір ай біткеннен кейін, бір ай бітпей тұрып, екінші ай ешқашанда басталған жоқ деп жатыр, я? Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Айлар бірінен соң бірі кезектесіп келгеннен кейін, олар бір-бірімен кездесе алмайды. Перечислите по порядку времена года. Жыл мезгілдерін атаңдар рет-ретмен. Зима, весна, лето, осень. Сколько месяцев в году? Бір жылда неше ай бар? 12 месяцев, 12 ай бар. С какого месяца начинается год? Қай айдан бастап жылдың басы басталады? С января, яғни қаңтар айынан. Назовите первый весенний месяц. Көктемнің бірінші айын ата. Март. Какое время года идет за весной? Көктемнен кейін қандай ай келеді?
мезгіл келеді. Лето, яғни жаз. Назовите все осенние месяцы. Күз айларын атап беріңдер. Сентябрь, октябрь, ноябрь. К какому времени года относится декабрь? Желтоқсан айы қай жыл мезгіліне жатады? К зиме, яғни қыс айына. Назовите по порядку все месяцы года. Жыл мезгілде 12 айды рет-ретмен атаңдар. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Рассмотрите картинки, суретке қараңдар. Назовите времена года, которые изображены на них. Суретке қарап, мына суреттерде қай жыл мезгілдері көрсетілген айтыңдар. Бірінші суретте зима. На второй картине екінші суретте весна, көктем. А на третьей картинке лето, үшінші картинада. Ал на четвертом картинке это осень, күз айы бейнеленген. Выбери одну картинку и опиши ее. Бір суретті қарап, осы 4 суреттің біреуіне қарап, оны бізге айтып беріңдер деп жатыр, яғни название времени года. Бұл суретте қандай жыл мезгілдері айтылған? Зима. Екіншісі название месяцев. Айдың атаулары. Декабрь, январь, февраль. Что происходит в это время года? Жылдың бұл айында не болады? Зимой идет снег. Қыста қар жауады. На улице холодно. Далада суық болады. Дети лепят из снега снеговика. Балалар қардан аққала жасайды. Они катаются на коньках. Олар шаңғымен сырғанайды. Им очень весело. Оларға өте көңілді. Урок окончен. До свидания. Егер сабақ ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.